Ten Abair.ie a bhínig forbert technoliart in Gaelach, in Gaidor fi lehei I crinne glátha Pacáiste Nuachta. Jerry, her Cúla ceiste. A catí. Lor Michelle Amanda Bernhardt faoin taide at her bonacu. So tá muidir genú aisina fólam a cliste don tromra scola a chuidin Pacáiste le fuamniú na géirige álam agus a hint fuamniú go himlan agus bíon béim mhórgan na haisina do géine atá faoi bhí chumas. So seo sampla cin na haisina atá muidir forbert fá láthair dar banim gabara seo gléis commerceite digitach bhó fáil do géine nachhfuil ab to Lord Stephen Heen. An rudi dhéanthar agus seo prototype anis a han rudi dhéanthar na gomrúter na crepe seo so aber da mó dunne géirí bhhailm caiceara, right? A han seo. Ó bhhailm. Sei. Sin beidir go raithimiid rás go bia. Caithimiid an bia ceart amsú caice. Caca. Agus Jennywood rud mar seo. Ó bhhailm caca. Agus de súl ag Abair.ie go mé na tafadí seo learna le dulchun cin a dhéanú sa bhéid technoliart a tar Bhuel do dhaoine óga in Gaelach. Na bhfuiltar ag géirí Lord Joseph Mackey, Nuacht Cúla4, an chranog.